Urusaku rw'amasasu rukomeje kumvikana mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum mu gihe abofisiye b'abajenerali bahanganye bananiwe kumvikana ngo intambara ihagarare. Indege 3 zitwaye abasirikare ba Misiri zageze i Cairo uyu munsi ku wa kane bavuye muri Sudani. Irindi tsinda ry'abasirikare ryasigaye muri ambasade y'iki gihugu iriyo. Aba basirikare bariyo mu myitozo muri gahunda yumvikanyweho n'ibihugu byombi. Ejo ku wa gatatu Minisitiri w'ingabo wa Chad yatangaje ko iki gihugu cyakiriye abasirikare ba Sudani 320 bahungiyeyo imirwano ibera iwabo. Aba basirikare bakihagera barafashwe ndetse bamburwa intwaro. Igisirikare cy'igihugu cya Libiya cyahakanye amakuru akivugwaho ko gifasha uruhande rumwe rw'abahanganye muri Sudani. Umuvugizi wacyo yavuze ahubwo ko biteguye kugira uruhare bakora mu guhuza impande zombi. Turangirize iyi ncamake muri Centrafrica. Ubuyobozi bwavuze ko umutwe w'inyeshyamba ari uri inyuma y'ubugizi bwa nabi bwahitanye abashinwa 9 bari mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro. Izi nyeshyamba zo zikavuga ko ari abacancuro b'Abarusiya bo mu itsinda rya Wagner babishe.